India rama hmeichhe thilphal ber hi ilo hmel hriat ve to emle mi kum khan mi tanpui nan chengvai bel cheza somsari asem chua India ram chunga midangte ta na hmeichhe tangkai ber verte kan ngai to chuan Reliance Foundation na chairperson Nita Ambani ani lo pon Adani Foundation na chairperson Priti Adani tempning kanril ruwa alo upngal ome ama ero chu mingdang pakhat aron lang tlat mai chu Rohini Nilekani ani Edelgi Foran India Philanthropy Women List kumsani somni pathuma khan pakhat na ania midangte tanpui na tan chengvai bel cheza somsari ape chuka hei hi kumsani somni pani ain vaibel cheza somni in atamzo ane Rohini Nilekani hian Infosys co-founder Nandan Nilekani chu pasala aneya tin ama hi lekhabuziak tular tak anibok Mumbaiya piang Rohini Nilekani hian Elphinstone College French Literature azira a career chu journalist angin achanbok kumsang zakwa somriat pakhata Infosys dinani lai khan Nandan Nilekani nen hian anin nei ani apasal hian technology dian tham tak adin lai hian Rohini hi sumdon thiam tak ani baka sumlama chuan ain todal hebok tuna hian Infosys hian cheng vaibel chenoi ru singkhat sangko z market capitalization nei to ma se Rohini hian ama konga lotin na achang chowa a hausak sia chu midangte tanpui na chang hian kan thre thiam ome thil sang sanga atel vea internet pratham lekhabu naupang literature ti mason na anga te lok na nei mi lovina tel ani anha tho hian kong sang sanga ngonga neya internet zirna lama mason na tura kong sang sanga malatu x step le rampuma tuile bohlo paina chungchanga harsat na omte chinfel na lama malatu argam foundation platforma mason na nasatak athen ani hmeichhe bik tan engtiang chiang nge midangte tanpui na tan nailo tho ve to le comment lama ilo soi ve do nia